في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد ضحك الأديان تشدو في ليالي المولد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد Allah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil adyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqul nur yabdu bima'ani ahmadi. Rahatil adyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqul nur yabdu bima'ani ahmadi. Wabariqul nur yabdu bima'ani ahmadi. Wabariqul nur yabdu bima'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dua bulan dikandung